ole thlir tu te in vai na tharin chi bai kan bule ve ka cheu hei tu tu ma hian awangla ya lar em mai Cezanne Khan Kasauti fi ma Anurag-a su tia lar tak mai kha chanchin kan an ngai thlang a chumi pa chuan hlim thla then khat te kan an thlir ho don ani kan thiat thewangin Kasauti film alar wanglai khan kan en na sa hei Anurag-a hi kan thiat thewangin prena nen khan anin kung kai na te po soi thui ngai om lo ve prena khan a hawa a bengun ang reng viau maya khafi ma khan a hlim na thin rim na tra na nui na lungai na tam me mani ti kan thria ti chon ani hi hei Cezanne Khan hi actor te model director le producer te po lo ni a chutiang chu ani Kasauti lar wangla ya nu ho leinat ron khongai ron kha ani ve a chu wangin a chungchang thu hi han soi thui vak te po angai kherom lo ve Cezanne Khan hi kumsang ha jakwa somsari pasari mei ni somni pariat kham Mumbai Maharashtra alo pianga apa hi at lam ngaina takani a friends lemziak thiam Paul Cezanne mingchoin Cezanne Khan ti in afapa ming hi aphua ani apa hi Ustad Rais Khan ni in Pakistan atanga Mumbai pe mania sitar maestro lar takani anu Tasnim Khan hi interior designer nei ve thunga unau pa pakhat Suhail anei bokani kapa hian music lamakal turin min fui thina camera ma adin hi kachak jok thin atiani sikul thale lar tak mai Bombay Scottish sikul mahim Mumbai bcom azir thina maths le economics athiam hle actor ni kadu ati thin ma se apa in degree nei phot turin anor na sa thin le ani Mumbai University noya MBA degree alo chuaka marketing and finance lam atui hle apa hian artist ni sia business fiat lo chu rethei a ol ati thina MBA azo nuwa MNC company a marketing manager na athoka kum khat atho nuwa atho na a an ho thupa in promotion pe atum lain lemchan lama akalta ani MBA kani kha hero ni na ni lova kapa in rethei su minti wangani ma se MBA awangin hero hlo ka chu thiam pha hle ani atiani kumsang ni so matanga sang ni som ni thleng khan lemchan thiam ansa sayet nen anin ngai zong ringa reife mayan in zui nu anin thena chumi nuwa kumsang ni som ni pathum khan reivak lo anin ngai zon nuwa afisana ajat Pakistani model le actress nen anin nei ani tuna hin fa an la nei lo ani pathian remrot na in kumsomli paruka ka mangai katonga hunnuam le hlimom tak mai kan mang atiani soito angkhan anu le pa te hi Pakistan atanga India apem lut Sunni Muslim ania anchung kwa hiam art le culture lam an ngai poimo hle maya Hindi Urdu le English strong athiam ani Kasauti fi ma chanpui prena lima chang suida tiwari nen anin ngai zong tak tak tia soitu antam hle maya ma se hei hi an phanasa ani pani hian thian thatak ani thu an soizela atak taka in mangai ni ila Kasauti film a munam zo lawang atiani achan chu Kasauti film a khan anin how lai scene kha atam em wang depo ani tijuan Kasauti chungchang han lut zui ta zel lokta ila kha film director ekta Kapoor Khan Kasauti a Anurag-a lemchang tur kan han zong kha atopa Cezanne hi kan muta a amit menga hian natna a oma chu ngei chu Anurag-a ani atiani kumsang ni pakhatatanga sang ni pariat chunga Star Plus chanela Indian mi puiten TV serial film kan en nasat em Indian TV a mangai na thon thuro pui berti ngam tur Kasauti zindagi ki kha episode sang khat zali som ni pathum zet ni in kumriat chung chu ti kal ani a ahun lain puitling mai ni lo no pang thlengin munom anti hialani he Kasauti film a hian Cezanne hi Anurag Basu lema achanga businessman hausatak Basu publication nei tu ni in a film a hian korvar te achangin a dumte tin code dumte a hanasa a melle a othum nal tak te hian ama in atinuam zual hle ani Kasauti film a khan pafil tak mai ngoi choi tak ril ru thasi mangai na arin om tak ni in alanga kha film a khan trap scene atam hle maya an soidan chuan atak takin a trap ni in an soya crying hero anti pha hial ani
kumriat chung Kasauti achuaka soi angkham in nei in thren in fiam in nui in hau chung ko boina sang langring mai kha ania atop lama chuan mi tam tak chuan an ning man dewa ma se an enjoy zel thosi ani Kasauti film director ekta kapur chuan heti hian a soya season hi audition ka bot sei lai kham amit tuitla ka mu khan ka hringala heinge hi Anurag-a tur chu ani katiani ati video masa a prena chanchin kan soi ang tho khan season po hi aming tak ai hian Anurag ti in mi in an ko tam jok ani soi tu ang khan company manager an pu in promotion pek atum lai na banga an pu in mola ti hle ma se kum khat nu a India TV King atling ngal thei ani Kasauti film khan trap scene kha zanga ayatam ania ma se reserin voi khat ma amang lo ani Kasauti atop nuwa kham TV lam cholin film pa ngai lama ka kaldone ati takna in film lam chu a hlo cham ati thei direction lam azira kumsang ni somni pakhat khan sakti film harman singh lema changin alokir le a fans ten Anurag-a alokire ti in social media a antilar na sa hle ama season hiam kumsom ka chol nuwa po tu man min la thei ngil lo hi kalom hle ani ati Kasauti achan pui prena lema chang suita tiwari chuan season hi actor satlia ani lo Kasauti khan Anurag basu tak ani amita prena mangai nakha a om tak ati ani prena i lema chang suita tiwari ten en po hian tun hu thleng hian an la in po ang reng viau ni nan soi season hi India TV actor lian ani film pa ngaya ai enroll tam lo hle maya sangni pakwa khan sab kusal mangal changin chuminu kumsoma line of design film director and producer nibokin atelle ani lemchan khovela anu ma nei to te zinga munom le lar zualte lautar lang lok te pakhatna chuan kan soito Kasauti zindagi ki khani kan soi tam to kan soi thui lovanga hei sang ni pakhat ranga sang ni pariat chung an chanani aming soi rual hian Anurag te prena te bajaj te kasak te sneha te prem te komalika aparna mahesh ravan Inronil sambata ti vel soi turatam mai khang te kha mitla an lo lang hal thei zelani Mizoram po kan boy pui kan tui pui tun nu ami te ta na oi om lo khop soi tur hi a hun lai thil thleng kha a om ani Indian tele best actor sangni pathum le sangni pali khanadong ani panina sakti sangni somni pakhat le sangni somni pathum inkar chungan chanani harman singh lema changa amunom hle achung te dawa anupui trantlat lema changa pasal puitling tak lema hefi mahian achang ani fi munom takani adole chuan kia hatsa kia hagegat hei sangni pani le sangni palian chanani karan lema changin thriller horror rongkai ni Kasauti ai chuna adang lam dai ve thunga ram huai na uma amit meng lau thong mel zong te tin he film hi zan lama phei chuan no pang tan phei chuan en la thei ang chi kha ani ve rip klat ani ador le chuan sita or gita hei sang ni pakwan chanani raka lema changin mei charu bo chungchang te he film a hian aswal ang reng hle in bei sin te he film a hi chuan mi puin an ho le thung ani season swal lai muna chance tha ani ringot amit mengpo alangdang lam vek thei ani ador le chuan ek latki anjani si hei hi sang ni panga tanga sang ni pasari an chanani nu thloi fanu pakhat nei ne na anin mangai na film ani film munom tak ani hei po hi khaba po ka soi tur tam takla omma sela kan du tok ri phot don ani Kasauti director ekta kapur chuan season hi camera ma adinga amit aming chia hi scene anung hal thei ti in afak ani ka u in kapa zai thiam na achoma kein kapa mel that na ka chom music ka thiam velawero ka zak fo mai ati ani tuna hian anu puinen Andheri West Mumbai an chenga aman TV production house anaya apa music academy a enkol pui ani ole soitur tam tak om thei kara thlir tu te khati chin kha kan soi thei ni ri phot mai te se zawai chunga tharin lom thu kan han soi ani